Abas pace via le tuan le po. Langola no malu le tua tono le fale ma son le fiaf. Tau te olo I me pena to mai mo mata le fiaf I loa e te le faina sa loto se ngo se lotu. Po alo ku ia fai tono sa mo mai ngoe fai ngoe tangata ke le sa loko ai. Fa kwa sa loko ai ngole mana o le suafo Yesu ke viso. O le mangale ke mua sa tani mo na malo. Me vela ngai po ma o le fa tanga le tu e te suma ya se mai mai sa to te mai mo mai mo pe sa failan. O le ma fa for sa le faila o ma tono le fale. O ando le ngona ai. Ai ka mo le malo le fa finga po le tu le for falat. Wo le aso wo le taimi wo le tupo wo le tausanga. Ka nga avelo wola mo Yesu. Wala talata lo le toya fia mai. It's about time. This is your moment. This is your hour. This is your generation. And you need to give your life to Jesus Christ right now or never. And lua tau lunga le fatamai. E tēnā rā ma tangata le langi, le ola e whaavau. E wha whese oli e whaavau. E ma kala kuspa ia le mele tupu le Isaia e. Le la whaita watu, Isaia 5. O le mele wa whaalau te le ina e se oli e ia o ia lava. O e loanga le kaiminga kau kalango ai o la expanse oli. Aisea, fiku le walu pili yonga tangata le lau langi. Le ko ulua tangata I le oki ma se oli I whaavau. Aso uma. E se konge mi nguke e aso e ko ulu tangata. Ai loa le kala kuspaia ngale lua taununga. A le ola e whaavau, se oli e whaavau. If you miss heaven, you can never miss hell. Never. E lo se upu foi ngale tangata le tau talatu. Nga oki le maua alu se oli, oki la salo, fata o apelamo, le ato le manuia, o le ato le ola e whaavau. Aleluia taununga I le kolu. Ele se no fuanga ki alo ki whakarikaria. Ua fia tangata e tasi o woki. Ai mori mai fasino ngale tua mo yawe. Ka fasino le tua yawe la bio sa fa lo nei. Awe ola no le ba le kua. Awe le ngalo yawe. E ke le kai e bypass peke lo se fasino ngale tua. No, you gotta stand before the judgment of God. O nga fasino le tua. Au me sa fai pe le anga. E fa lo tala tu spai. La fa lo ke le se oli o ya lava. O matua fa manga te lava. Isaiah 5 verse 14. Ora kala mai se oli. La nga tau la ya ke ola mai se foi fiao. Pe la unga ole langi. E la unga le kule lei e lua I kuar coin. Ai alu kala nga kusimata yo, Mareko, Luka Yohane. E ke la ko ke me kala ngo Yesu se oli. E ke la ke me kala ngo Yesu le afrikena. Ai no le ola fa ba sha, e lo fo ya ole la mai amele. E ka nga ba le fa lo kanga. Sala mo ma avelo ola mo Yesu. Wala ba nga. Enough is enough. Lama ki kilo la fiafringe. Yo la kere ko kala ko pulang kalmol keminge. Technology abuse. One of the tactics and the weapons o le fa ngal ki apolo. E te so ya yo langa tu pulang talabo. Ai mo ya meya. Kere fa nga fa ya o tanga tsa keminge o pe nga tsa fa lango kala ngoi meya. Alo ke me mai la me fa ya fuma. O ke le fa ya oi. Alo kala ngoi o le monio le upo le atua amene. The devil is real. Demons are real. And God is real. The power of Jesus is real. He can set you free. Mamentala suspaia. Atu sa loto ele tali. Ona sa loto fa maoria ilea. When the Son sets you free. When the Son sets you free. Not a name of a church. Not a doctrine of a man. Elo sa onga stangata. Elo se poto stangata. Po le alo fa ilonga malo degree. Malo wakamai wakawifea. E ke le sawa le ola fa ba so degree. Wa ngalo sala mo fa mo lalo liwa se yang sala karia le fa lo kanga maliwa su lungo sa kaulo pe le pa tale tu tamatau sala mo lungo sa kaulo ai ma lo la fa va pa ka le loku pa ka bio lenga le se ngalu ngalo le fa mo le kua na ke le fa o se falsa na ke le map se falsa na ke le fa le ke o se falsa na ke le a o tangata matsiba na ke le fa ya ki be tangata alu sa kaulo tangata le anga le amio. O le pango tae a mio leanga, e a mio velea. E whao mea, e ngaoi, e wha maolunga. E ke. A lunga le sa karu lang wha maolaro le pango ka lea. A le pango ka sa awa eru se hori. A e sala moi lunga le sa karu. E le koe kuria e loku mai. E le koe kuria la langa rue mai mo le kua le ai.
deserve walang punishment for tala. Ekele mana tau e watorul sala. Wa justify le ta punishment. We are sinners. We need a savior. Aleka e faila ngakala nga ya ukafa kongor kangaka e maua ilonga to manga maleola e faava. O mayor gefiaf. Upuan mele ukal ngakwa. Makele ya wese for mele tupulang mission ngala ki Apollo le sau. We all know the mission of the devil. Mori on sul foi sul metala just poia. Masawe ngoi fa shoki fa makia ele lofer ki Apollo yawe. Ele kai lofer ki Apollo yawe. Me o mai piu se tanga tele belo TikTok. PUBG, Facebook, why mameka time eaters. The message ka molesses and places e banga yang sina kaimi. Awo ingalo ya lenga ngala fa nga, makanga fa nga. The language, the moves. Wala ko kanga fai. Lua la ko kingo, ifa lo mo fa so songa. Le fai na alfia. E kule lei alo fa ke koe ngale lua su pasenge kule lei malu su pasenge e piu se tagata e pala vale e lunga pai me matanga le mai monga ka kofanga ele ko sefe o fa kule asonge le ko sefe ka ko e fa lo me ta u me la ka makale fia finge e ke lo ta tu tala no ile o la fa vau man wi e fa vau ile la unga tagata se ori fa man bole o le full gospel e ka unga la unga akokoa ele la unga ngale kule lei ngale o la fa vau la unga le manguia le ai o le kaspo akoa ia ilo le ngasala mbele tala just paia o le fia fai le ngasala polongo le ngasala la unga bara ko ru la mbele tala just paia la fa la kele se oringa ia aso uma la fa manga lo nguku e pu e matanga ta aku la ko kele salamo maliliu kalia le fa lo tanga na maliu Yesu ke biso ase fa fonga maya alo luka suma le ongo e me mongi winga se ori mo ele mai mo mai rungo TV mai so penga ta fai lagi ko umai ko ngale fala ngai maka ko mai mo mai fa longo mai ya lima me monge winga seori ai loa truths about how for makala ko spaya o ki maoa alu seori o ki la salo fa ka apelamo e fe o ki uma tanga ta fonga ele palongo le mai awa ngai fa mai ka le ponga ke le oki we all gonna die one day o le upo la tunu na e fa le makua fa le boko pulenga le kua e lima me o ki tangata ke o ki uma kua ka ngai oki Loko lua e ke oki sa skengi. Loko koru e ke oki ngoi mai ala ka ki su fa su lima ko sanga ai mai roa. Loko fa oki fa makula fa sokia o ngal kala lei. Oki lo ngariba oki le pule leola. Ale oki nga ai oki ai e ke le sa leola fa va. Uma. E fa fonga mai lima me mongi winga seoli me mo mua ku sa kala ngale. Luka nga suma leongo fa posuiva le. Ko suma tasi me mo mua o soeli o seoli ngo fonga e pupuanga. It's a place of torment. Ele é amarulula lo amele. E que nada ku lo e vivi e mai pese ai ai. O ngo fa merkala ku spoia. Wa la ku lo le mo mai ua pua ngatia. It's a place of torment. Ai oi, su Maria le ngasala ke minga ki fai ai. Ai le su Maria le lo. Pa mo mole. O le fa mo lunga, o le ami o le anga, o le ngoi, o le pepelo fe su inga le manguia, o ata matanga. Me e fi ku pulang kala bau. Pa mo mole le su Maria le lo. E ke oi ai le lo. Mo miro fa mo lalo, lo ngalua. O se ole lo fanga e ke mana tua me uma kala ru mangoa mai la pramo kuri akula fa bal mole la uma e ko alima uso he remember everything awanga fa pe mai kia le fingai e kia lu se ole ngalo le me uma le ai le ngalo fa bal mole e o kia lo kingo la o la lo loko e ke la ngonga le mu he remember everything e ko alima uso ala kala ngoma se ole apa fonga me reality o seori lona tolu o seori ngo fonga I left it's a place of fire e bebela kala le seli ngai kwa ulo ya fa mai seori ya punga ya pe va kuso o kala ngol me kele yoya according to the bible o ke ulo le me kele yoya it's a place of fire e kele fa ngai alo ai kele fa ngai laf a manga yo ke mingele ke fa lo longo le upole atua fa yeso filfilinga le Lona fa seori there is no exit. Seori ngo fanga le sa fa fonga le kongu. Lai bara o le bawa fa mo mo fia ko mai fa merkala ka ma fa mo mo ma tau ngai ele fa ka sa ko nga o era nga ele fa ka sa ngai there is no exit in hell. E ke alo kongu o uma me ale ku me ngale fa metala tu spaya a o e mau le mangava o ke mile ke olai ele mi vista ngata le tunga mau. E ke le ko fili fo le tunga mau a o mau ala mangava ma le ola le ku Fili right now. Kay milgay. Pawangai luma mai
tunga mau ke filfili ai kua ko tunga mau walu me ala kua. Now imagine la falong me kala la wa e mali ungaila e oki kubu tanga talolo ava kele ka vale muri ko lo pusa maliu male kubu le ngua ko lo maliu ava fe pa fe ke oki ala ke sa o seori ma ko kala paulo amuia e oki o ileri fa fe pa fe ke oki ke lo ileri ah e lo kanga ka uma fe oki le ko langa e oki ale si oki le pule lola oki le si lungo le onga oki le si la faila sala oki le si le salmo ele fa kali mai le langi mo e fa man mole ele o komeki le langi o le langi usa bia mo tangata u fa mo lalo salamo kali ale mana le toto Yesu Kristo ma le fa le tanga na Yesaunia ele o komeki menga le mo fa ko la loku o loko menga fa ingo e tangata aka ko sa o the Bible the word of God le fa ko ka samo o ki le mawa seori o ki la salo fa ka pela mo le ka le manguia uma lai masa ko fanga ngol be mo mure wenga seori ringa menga seori le se me ka se exit longa winga ele second chance ele se ba ngofa lua e ke alo yai sorry wa uma me mo muli is a place for eternity e fa ba va seori fa mo muli ele se pray ke fa yai po se alo wa família kwa se koma papel afi le ai e fa ba va fa ba va le ola fa ba vo seori. If heaven is for eternity, hell is for eternity. E fa va lama. Ele vai na cosa fafo. Menga le kemingai. Vai o fa longo mo ya, fa uma ko poletu. Ma fa kanga ole ko ke sa le ponge. E ke fa longo le upule. Ma fa isa filfilinga. Asha, o ke le lo menga ke ola. Nobody is watching you. Nobody knows what you are going through. Po ame fa kanga ke uyai. Ola fa se menga uyai lo loko po kinga po momo po mo se loko le fa mangalo. Po mangu alo loko mo stala sangata ma se menga fa ya se sia. Ale we fa longo ponge. Pa ualo le suafa le la ko fa ya ku ya. La lo langi a ko ke feola. Ma yo mo salemi. Aki kino internet ti kemi. Wa ma kan ko kuri kan ka la warkele. Ole suafa la ka wai. Ele ala. E o Iran. O ya ku mo salemi. They call upon the name of Jesus. Because they want to live. Wala lo tanga por alme fa kemi ngel covid sina fa ke oi. Or kemi ngai. Ave lo alo wola mo Yesua mo wala bango. A o mo wala bango. Le lo ko fa ya o le chance ke lo le belo la bango. Ele sa fa lua. Ka ki ya bango la lagi wa la ko misil pas ko mo le pas. Ala ko halo text a le la ka kala ngo ya ke oi. O le bango le o la fa ba. Ya ba sa o le oki. Aba sa o mariu. Babe. Kini fai ka ko le ko fa kal se o kaya le ai ngai. Pule ale ko ya ngambea. Ala bango ke fili ai. Pa men mana tu istangata. Why would a loving God will send someone to hell like me? But He's a loving God. Tatonunga nga istangata. Afa pe ole ku alofa. Ai se ai le ku alofa le ko ngia ka se ori. A o i ole ku alofa. Na fa lo mai la. Ke se ko sa o ko sefo. E sa ole ku alofa. O le ngalo ya o le ku pa ia. Ele ma fa ile nga sala nga kulu mo le tu lo nga kolu. O le tu a mi o tonu. Ai ola yang sala, lo pala yang sala, fia yang sala malame ole anga. Ai oki, e ke alo se ori. Ai lo fa le ku ya o. Asia, ole nei cha ole ku lo fa. Ai o lau fili nga fai, e ke ola pe le yang sala, wa misi a ko Yesu lo wola. E ke alo la se ori o lau fili nga. Ba wala me le pule le ku lo ko tangata. Lo ko fai kali o le menga oi. Alfa msinonga le tu le me mongi sau ya oi. E ke ola lo langi, pule o yo me fai. Ai loa e fa msingo ele ku. Sirtu Saul pone. Ese kalavau posta ma postina o se uso posko finge nga wala uria fap joy le fia fili. Nga sawe ke le lo. Nga sawe ke makamaka. O se foi tanga ta pone o ta watu le famaungi. Ile mo yo lo. E ka ko kiki ale sau. E ka le ko le fale ngai. Ka u faule o lu ya oi alu ngofo. O ya lo tanga ta telela walu ko ngolabe. Kiki o mo me ka ka ya. Wa u ki fenga lu ngai o ke a o ngai. E mo ki poko ke ka mai. A fenga walu i mela worina. Ale wa sa we fa longa le fia finge o kala ngo ya se ngo se loko le kala ngo sa ya le upo le tu ke olai e ke sa loko ai e ke mangui ai e ke mau le olai fa va ave se pati mo ya le fia le so stand da to tula au ne episa le stanga tano ta fa tula i mal file mu fa mal mol
Mau fau ai le. Ne au na ya le tfunga u fa tanga lo na maota mai se le. Maota le ainga I fai le pokala mele. Mana tua le atola au le tua fe ve ai man wi le me abela atola au le tua. Ale u fa tanga le tua e ala na au na mai se le ainga poto. Se fola mala unga le upo le tua. O le upo ye le ola, e le mana. E suia le tangata. E fa mawalalo ina le tangata fa mawalunga. E salamo le tangata o lo ola ile ang sala matato mo le ola e fa wa. Amo ide o fonga le fia. Every eye closed, please. Ile mamalu o le atua. We come to the conclusion of the final touch. Amo ide o fonga tuatu lo loto ile atua o le po filifilinga. O le po te filifilia ile ola o le oti. E manuia po le malaya. Ola e fa vau. O se oli e fa vau. O laule na filifilinga. Afa pela le wetu lai tono le fana po fa foi. O le tu lai me fa fo pongsa. Ale te mau ma le lato le upo le atua le faina la fi le faina e alo. Ile pongsa na ye na matua mala la fa lo le watu le upo le atua. O le tono le fana le afa pelo ma natu le po nei o lau filifilinga we fa pe fo le via fin le atua. O le ma faina o lafi. O le ma faina o alo. O e feta lai tu sa o ya te o e ma solo lotu. Afa yo lo ma natu le po nei ma lau filifilinga. E talia Yesu ke wiso fai mali ma fa ole lo wolanga fa longo le mai amo ini o fonga la fa tawina upa tasi lo tolu na uma na fa tau si lo lo lima tama tau tu lalo o ele we manatu le pone we le mai tangata alo si sila mai le tu le mena tsula ia amo ini o fonga a fa lo filifilinga le pone we manatu ave Yesu fai mali mo fa ola o lo filifilinga poto na le pone na sawai ma vala ulia fa pitoi la fa tawina upa tasi lo tolu si lo lima tama tau tu lalo Sauni fa mole mo idio fonga. If I was serious lo loto, really mean in business with God, but man na ole pole we fa longa lo pole tua. Ta lia Yesu, a veo ye mali ma fa ola. A felo mana onga na fa tawina upetasi lo tolu si lo lima sauni. Get ready right now. Every eye close. Tas lua tolu up lalo. Ave space via le tua le fiaf. Avalongo me fa mole, fa na si tasi maya. O ele ngasi lo wa ole fa fille. Alongo le mai me mon muri ale, fa fa tala nga Yesu. Afa ye te ma tau tau lu mo tangata. Okay, ma fa tau lu mo le tu fa tasi mangen. Afa ye te tau if you confess me before men. Fa fa tala nga Yesu, wa fo. O kau o lu mo le tu fa tasi mangen. Ke lo le pongi, o le pole kala ngo langi ya oi. Amen. Heaven is talking about you. Aisha o silo lima mai fili ave Yesu fai mari ma faola na falongo mai la ma meu por peselea saula ye Yesu o ele ma silo lima awe ke makamuri so e ma so ngo lu mai te tuai. That's the final touch of ka kopukala men pone awe te mai tangata ele ma Yesu ya o lu sa taulo su mai do come sau o ele ma silo lima awe te mai tangata o lo go o fa tanga o le tu e tono ma o tanga le o tu le funga ma le ainga ole pole manuia sumai ha awa toi malo e falo mo ko le tua a fa ya mori lo na fa ba mori mo se o ale fa wa lo fa it's an altar call of love because Jesus loves you sumai a fa ya tu ba mo fa le po fa mo bongsa e fa lo mo fa fa le ko le tua sumai e tera toi ba o ya ba ora no fa auro mo sau sumai e lo fa le tua ya joe ora poi fa dai fa magalo oh thank you Jesus amen ora ya no magalo le tua le fiafi sumai sai ni ba so mo no amen yo le tua va si la va de ko sila la tawa ngai ba lo to fa mo wala lo o la to lo fa la to fa ma lo so vai a fa la to fa fo ma si o ri ba la si la to so vai la via
o ino fonga le mele tu ai e la ngona le mamalu le tu al ngai fiaf e lona le tu e malama lo tu la i nei po nisi foi o toi malingi lo i mata na o le tu e malama i mo lo i mata o tangata. Tears are a language only God understands. Au le tu le vala au le respond na lo loto mana filifilinga wa fai i lumo le tua ina ua e fa longo au le upu le tua. Wa fa longo te lo tala no ya o stanto lungo stangata po stanto lungo se lotu. It is the word of God. The truth about hell is a real place. Ai lo fina ngalo lo le tua te alu se lo fina ngalo le tua ye mau le o le fa mau. Ai na le Paulo le wala te mau ai wa na o Yesu ke viso fa me fetala inga Yesu au nei o le ala. Upu moni ma le ola. Ele alu watu se tasi ta mapo le ola e fa mau se ibanga na ia. Na la tonu le lo tu la le fiafi o se fiafi le lei. O se filifilinga pota wa e faia. E talia i o ia e ve mari ma faola. Mele o le we tu lai. O te le por foi por le ale sala. O le ale ma mau le ale lo loto la walu e se ne te se ma le tua. It doesn't matter right now. I say le we fa ma wala lo ma sa we acknowledge le fiafi nei le tua o a ulava o tanga tanga sala. I need a savior. I need you, Jesus. Mele fata tai male taro le tu e lo loto le o tele fa mole. Le o tele a o te pole. Lai fa fonga le ale tu e lo loto le fiafi. Talo mai fata tai talo le tu a lo tama. Wa o fa longo le nei po. Na o sau ma le noa. O sau o tele mauti noa. O sau o tele malama. Le wa o mata. Le wa o fa longo. O lo o langa wa tala noa ye la upu. Wa o sau ma le loto fa ma walalo. Wa e sila fia lo o langa. O te tau tino le pole nei. O a u lava o le tangata sala. Wa e sila fia wa ngasala. Wa o fa ma walalo. O lo toto Yesu. O te talitonu. E ma ngalo ya wa ngasala. Fa mama ya tea. Fufulu ya tea. E ala ilo toto ke riso. Tatala atu lo loto. Ile pole nei. A fio mai oe. A vea mali'i. Ma faaola ilo uolanga. Wa au tau tino le pole nei. O au o le tangata fou. A wa o sewa ya ke riso. O le tangata fou ia. Whaafetai lau whaolatanga. Whaafetai lau whaolatanga. Ia vi ia lo suafa. Wa au maua le ola. Avelo se pati e vi ia Yesu le ia. Awa te masa salo. Pati ma le mauti no o le atali ma le afilo le atua. Thank you Jesus. Ia ilo le tala juspaia. Nao ila tau na talia o ia Ioane mo mofai po sumalua ele fa maltus pa ia nao ila tau na iloa uma sa mole atua ile mafau fau maltus pa ia nao ila tau na talia o ia ma fa atua tua ilo na suafa na ia vatu le manuia e ta ua ila tau o fa nau le atua ave se pati o fa nau le atua na ia fia. Thank you Jesus. Mele mo inio fonga faina si ilunga ulima awete pole. Just lift up your hands to the Lord. Au te pole tangata lai fafo. Wa fa longo le upuan le la. E fe o ki uma tangata. E o ki lai fafo e ki o ki fo o le ku kom. E fa misi o uma ta tau le tua. Le tua. Wa si le fila tu la ya u tangata le nei po. Morning fa maoni o te loia ya tangata le yo se tama posta mai tai na to titi ale sa uno manatu fa le tangata. Ale wa tu le pole nei ma le loto fa ma wala. Wa le ke wa le popole tala tangata. Awa ya fili le pole se fili ngapoto. E aveo e mali ma faola ilona olanga ola ta talo le pole mai mato uma mai solo nei maftanga fa manuia ila fana wala to fili mo pa manuia la to fafo ma la to fale la to tulai ma lo foi lalo manuia la to fanua manuia la to le ai manuia la to ngaluenga manuia me tango la to lima manuia la to ai ngale tu o ani mana onga fa pitona ngase le pole ile tangata o mai le tu le swafo Yesu te fatanuina le nganga le mai the spirit of infirmity and sickness loose right now. Be healed in the name of Jesus. O ani o se fainga satani le tua le ngata o tupulanga tanga mai mata uma le fiafi nei so se ngaluenga satani lo fala belave o la to langa o te fatanuina ia matua fale nga ina. I reverse and I destroy. I nullify every work of the enemy.
In the mighty name of Jesus. Set your people free. Set them free, Father God. For whom the Son set free, we'll be free indeed. Famanuia la tolo batawatua. Famaloloyo la toloto. Fatulai, refresh, restore, renew, rededicate their life, Father God. Therefore, levi inga ya tolo batawatua. So avelo sato patpati televi ya ile tua lefia. Awache basar salo. For famanuia le tua yawe. Lo pa